Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlarning boks жаңалықтары. Janibek Alimxanoğlu'nun komandasi Canelo men jekpe-jek turali ma'lumdama jasadi. Videoni boshlamas turib arnaga tirkelib, videoga like bosishni unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалықтар tek qana bizda bo'ladi. Orta salmoqda IBF және WBO chempioni Janibek Alimxanoğlu'nun menejeri Berik Sultan Astanadagi boks keshining keyingi jоспар turali aytib berdi deb xabarlaydi. Astanadagi ayqasqa dayindiq tas tuyin. 5-savr Astanada Janibek IBF reytingida 7-de turgan Fransiyalik Annuel Nigamesing men jekpe-jek o'tkazadi. Dayindiq yaxshi o'tdi. 2 ay bo'yi Qozog'istonlik oңтүстүгүндө dayindaldık. Bizning qozog'istonlik bokschilarning sparingga o'tkazdik. Babkerlerдің bari Amerikadan keldi. Dayindiqni to'qqanda o'tkazish uchun deydi Berik Qozog'iston TV efirinde. Sonымен қатар менеджер Alimxanoğlu'nun Astanada salmoq tushiruvni жалғастырып жатқанын айтты. Alda үлкен айқастар. Biz 5-savrga gana dayindalib жатқан жоқпыз ғой. Aldağı ayqastan keyin үлкен жекпе-жектерimiz бар. David Benavides'ке dayindalamыз. Canelo'ga qarşı dayindalamız. Bunday qarşılaşlarga erтерек dayindiqтың бастағысы John. Meksikada babkerler keledi. Өйткені мексикалықтардың стилі басқа. Оны қазақстандық стилге қосқымыз келеді. Одан агрессив ортқы стил жасау үшін дейді Berik. 5-savr Janibek Alimxanoğlu мен Annuel Nigamesing ортасындағы жекпе-жек болады. Билет құны 25 мыңнан 225 мыңға дейін. Оны тікелей эфирде Қазақстан стил және Қазақстан арнасында көрсеңіздер болады достар. Сіздермен бокс жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.